ngiri dia. Ri sampun ratu niki ring kayangan dalam ngiring mangke ngatur ring sembah pangobati mangdane boleh panugrahan ring ida yang betari Sayuwati ri sampun kena dulus nyukti rupa beti rupa di mun dia. mangdane pasien kawang adu ararung riko ri kediri Sayuwati beti rupa mangke di dia iya kan. kan sembah pangobati ngiring ratu Jalan mangke cuaca ala ratu di tiang ngiring Seriput pasang wayang. Pasang wayang sahihang kuat. Ngerasa punah raja. Akhirnya si Roy Raru ngelingkas punah dasar. Masuk aksara ngelingkas menadi panjang. Wah. Wah, itu aksara meringkas nadi aksara. Lemah itu aksara. Aksara meringkas nadi dua aksara. Mahabharata kenapa harus?
panas Pak. Panas Pak. Bahagia sirai aduh. Jumujud balik saya mau baca. Aduh. Aduh. Wah, sisa masuk orang. Bahagia sirai aduh. Merasa pulang bukan. Itu angin dah kiwa.
Dia sirah rarung mari masuk. Aduh! Aduh! Wah, sisa masuk pada. Agak ngerasa punas saya lalu. Ah.